Welcome to part 2 of Isithunywa. Mkhulu senza busy load shedding. Hayi lo shedding ngokho hayi. Sithi siyazazi kuyakhatha konke. Hayi vele ngihamba ogesi. Bosixolela abantwana bakaNkulunkulu. Alright ke mkhulu singasamoshanga isikhathi Isithunywa asilungiseki ngelangeliwa. Cha ngeke. Siphelele nje lapho. Ngiyabuya ke mkhulu nomunye umbuzo enginokuwuzwa. Bewusho abathandazi abahloniphekile bamajazi. Bathi hey isithunywa sakho silele. Isithunywa sakho sifuna ukuboostwa. Kuthiwa kukhona ama extensions. Wazibiza njalo ngithi extender. Omashesha alivuthe. Abanye bathi ama blue train Gau train into egijimayo, gijime nomoya. In essence it's izizwe lezo. Ngicela ukubuza mkhulu isithunywa siyaboostwa. Kumele ukuthi isithunywa siboostwe. Why kumele siboostwe if kuyinto ophiwe yona naturally? Gogo into enye topic. Isithunywa okokuqala gogo asiboostwa. Angeke ubooste into ongayazi ukuthi iqhamukephi kanjani. Into yomoya okuyinto yakini angeke uzuyibooste. Instead ukuthi ngothi uyaboosta usuke somosha inhlanhla yakho udlala ngenhlanhla yakho. Aboosta wena gogo nyezwa nami kukhulunywa ngezizwe kukhulunywa ngamabutho. Yabona into kumele si-understand ukuthi ngifuna ukuyichaza lento wena gogo sikhuluma ngomoya angithi uma onesithunywa noma unabantu abadala sesikhuluma ngedlozi lonke generally ngekusuke kuthiwa imimoya manje abantu abadala ngithi evuka la kuwe bese sesikhuluma ngezizwe izizwe imimoya evusiwe ngithi ilwane zabulawa zavuswa manje uma uvuswe le mimoya angithi movuswe le mimoya implantwa la kuwe noma ifakwa la kuwe wena soxosha manje ledlozi lakho nezithunywa zakho sozobuswa ile mikhovu noma ile ilwane abayifakile kuwe hayi ukuthi kusuke sokubhoosteka isithunywa wena usuke sobhula ngani ngezizwe usuke ungabhuli manje ngani unesithunywa ngoba isithunywa siyachela isithunywa okokuqala sizwane nomuthi isithunywa sinochuku labantu banochuku abazwane nokungcola manje angeke uzothatha ukungcola ufake emzimbeni bese ke sokuthi hayi mina ngiboostile mina kanjani njani ayikho leyo nto ngoba uzubone uma uzofakwa le mimoya kumele ugcatshwe ngiyayibona le nto usho ukuthi manje lento into onganayo into engekho manje iyafakwa la kuwe ngenkani ukuthi ayisebenze ngeforce leyo nto ingako manje ugcatshwa ufakwa lento emzimbeni and engifuna ukutshela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi izizwe ziyabulala izizwe zahluphekisana ndazikho izizwe ezinenhlanhla engizocela nje abantwana bakaNkulunkulu abalinde isithunywa sakhe umuntu akalinde into yakhe izisebenze kuye angalandeli abantu aye ngodumo athi ubani uyaprofita ngoba okokuqala wena gogo once wafaka izizwe into engifuna ukutshela abantu wafaka izizwe angeke uzolaphi izizwe azilaphi azinakhamba azinasalushini engakho uzothi mongena eziyoni uzongena eziyoni kunenkinga enkulu engaka baprofite mebaqeda bathi hayi akulinda uthandaze mzalwane angaze ngathi singakubeka izandla sikutha akufuneki imthandazo lapho leyo nto kumele isetshenzwe ikhishwe but izizwe azikwazi ukuyibhula leyo nto azikwazi ukuba nekhambi engakho sesikhathi uthola ukuthi mebathi uzochayiswa imoto baprofitile abakwazi ukuyivika leyo nto leyo izizwe azilaphi umuntu omdala ayikho lento yokuboosta ilibulele ilizwe kakhulu engithi bantwana bakaNkulunkulu futhi ngibacele ngithi ungavumi ugcatshwa umuntu mekathi yakusebenza ukuphakamisela izithunywa noma ukuphakamisela idlozi ungavumi ugcatshwa ngoba le mimoya into ekuwe ozelwe nayo kumele iphakamele yona njengami inhlanga anginazo nabantu engibasizayo akekho noyiwani wathi waziraise ngiyacaba umuntu but into eyaziphakamela yona nomuntu omdala izizwe nje ayazisebenzi. Okay kusho ukuthi mkhulu kusebenza ukubekezela la kakhulu faith yakho ukuthi ngelinye ilanga ukuyoze kulunga. Okay mkhulu sisaselapho kuma Gau train lawa abawathi ugijima nawo ugijima manje mkhulu ke uyaye usebenza umuntu abona ukuthi process yakho it's slow for them ebese kahamba ngeniswa ke ku Gau train leyo ke Gau train ihambe naye igijima ifike ichayise phambili uyakwazi na ukuthi umuntu maseka yenzwe
iboost leyo ukuthi wena abuye kuwe njengomuntu wena owahamba wayomhlambulula wamnceda uyakwazi ukuthi umlungise futhi iyakhonakala ukuthi mase kayenziwe seke nale ingcabo iphinde futhi ibuye ingelosi kuyi. Yazi ngokukhuluma kanje ngikhumbuza umonye ugogo wafika la ngamsiza ngamhlambulula wabuye wathi Mkhulu ngifuna ukuprofita awu ufuna ukuprofita gogo athi manje wena yazibuza ngenhliziyo ukuthi lo muntu ngithi wagogo ukhuluma kanje athi hawu sisi wami bekaya emanzini nomunye omkhulu bamenze noprofita semdeni ngithi mina lalela ke mama ngicela uye kuye ngoba ngathi uyosebenza kangcono mina angeke ngikhona mina mowenza la ekhaya ngiyakwenza uyalinda ngiyakwenza uyalinda phela ezifike lento yakho wahamba angithi wahamba I think uhambe 1 year 6 months wabuya sekampuma sekazokhala manje ukuthi Mkhulu kuvaleke manje la uphendula umbuzo wakho nagogo ukuthi kuyakhonakala ukuthi kwenzeke but izizwe aziphume egazini into moyicabile izizwe aziphume egazini into mina engikwazi kuyenza ngikwazi ukuzehlisa ngiphakamisa idlozi kube yile libusa but zona ziphume ukuthi ngoba izizwe angithi mayifika kwezifuna ukubusa ubokubheke abantu abanezizwe ngiphaka ngidlulise nje abantwaneni bakaNkulunkulu noma songiqhatha akusanandaba angeke ngilala yabona umuntu onezilwane gogo angangena kini uzoprofita angene next door profit angene etaxini profit ahlangane nawe endleleni afuna ukuprofita etshwaleni profit umuntu oyilwane siyidlozi idlozi alikhuluma estradini noma kukupi alikhulumi noma kuphi ngangena kini ngihlale ngize ngihambe engazange ngize ngikhulume idlozi manje abantu bezizwe banjalo waye benza kanjalo kufana nasenkonzweni mongena enkonzweni uzovakashela inkonzo ongayazi abantu abaphaka amaqala ababhonga qala elawa bezizwe ilwane zifuna ukuzibonakalisa ngithi ukuthi zikhona zifuna ukubusa manje nali noma zibusa nedlozi ingaki idlozi lideda manje into enjengaleyo nagogo ukuthi abantwana bakaNkulunkulu nabo abahambe bayibheke leyo nto leyo zona ziyayehla gogo kodwa emzimbeni aziphumi kodwa izizwe baningi abantu engibaziyo uthi mina nje ngaba nenhlanhla ngathola abantu abaneqiniso abantu abaneqiniso abangikhulisa ngokweqiniso bangifundisa ngazo and mengikhuluma into ebuhlungu kimi ukuthi namhlanje abekho bonke ngingabe ngifisa nokuhamba kuyobabonga ukuthi yazi ngabe bebakhona kulomsebenzi abangiphe wona ngabe ngiyahamba ngoba bangikhanyisela but bangitshela nje ukuthi izizwe zabulala and zababulala nje kabuhlungu Okay Mkhulu ke esithunyweni uchazile before ukuthi kuba khona isikhwama ubese ubizwa inyanga am I correct? Yes. Okay mase unabo ke lobunyanga lobu ne so umuntu okwaziyo ukuthi ulaphe umuntu okwaziyo ukuthi uhlole uhambe ke ekhaya nixabane uyoqasha ebuqashweni hawu makathi uma stand awunayi line uzanele sekayahlola kuyayenzakala Mkhulu ukuthi umuntu onomoya wangeqiniso ahambe nezikhwama zogogo ekhaya aphume aye emqashweni ayogibela umsamo kwabuleyo ashunisa impepho alapha abantu emqashweni okokuqala nje ukuphendula umbuzo wakho wena gogo imizi ayigibelani ngesizulu imizi ayigibelani isizulu lesi siqondile angeke ngithi ngunhlapho ngizosebenza kaHlongwane engizothi mengiphuma ekhaya ngithi nyakwabani abakaHlongwane mebangena bathi bamkela idlozi laliphuma futhi abana nedlozi abazazi zonke lezo zinto into enjengaleyo ivamsile ukwenzakala sayibona nasemadrobheni emaflethini sabona nasemalokishini but into ebuhlungu iendapha kabi because if kungene umuntu awuzosebenza la ekhaya angithi ufike ngokuzoqasha bavumelana noma stand endlela abavumelana ngayo into eyenzakalayo loyo muntu lethe yahamba ushiya ikhese ekhaya idlozi lala ekhaya kudala lahamba washiya zonke lezi zinto ezibhedayo sokumele baqale basetshenzwe manje ayibona leyo nto uma uphuma umuntu omdala ekhaya uxatshene ekhaya okumele ulwele ukuthi ube nendawo
okuyisigodlo sakho la uzothi ngophuma nabantu abadala ngoba phela musoze wathinta inyongo kumele uthinta inyongo ngophuma ekhaya uthinta inyongo la ungena khona manje akwazi uvela ungene ngamabheki sofaka angithi lento besikhuluma izizwe nakho ukuthi umuntu yeba ngathi unazo izithunywa kanti usebenza ngalabafana mekangena kini noma ngingamnika iroom mekabeke ikhandlela ekhoneni uzoprofita asebenza because akanalo idlozi vele yabo tununu but idlozi lakini angeke lisebenze komunye umuzi liyosala ngaphandle kwegate ngoba kulomuzi lokhona kunabanikazi bomuzi abanikazi bekhaya angeke lingene but uhamba nabotunu uzongena vele ufika uthi hayi mina yini ubeke la ikhandlela la usebenza abantu bangene and leyo nto iyabulala because bese udla njengoba ekhaya kini kwahlongana bese ngisebenza mina abantu kini bese basuka la basuka khona bathi baya kaNhlapho yabona sifuna Mkhulu Nhlapho esiya kaNhlapho isibongo sakini sesifile idlozi lakini livuphi lapho umsamo wakini okuphi lapho so sitshontshile nje ekhaya nje sonke. Okay Mkhulu mase siqhubeka futhi kukhona into engiyinotisile ne ukuthi kuhamba kuloko kuqubuka or kuvela abantu abanemimoya engasafuna ukuthwasela, imimoya efuna ukuhlanjululwa iphakanyiswe izokwazi ukuthi isebenze. Mhlambe kwenziwa yini lokho these days? Leyo nto nagogo into ephakama kakhulu uqinisile kakhulu imimoya ehlupha abantwana bakaNkulunkulu imimoya ekhomba inhlambuluko. Masibuyela emuva sesibuyela manje emsamo sesibuyela manje esikweni kuyayenzakala nagogo ukuthi abantu bashone la ekhaya ukuthi khona umuntu oshonile la ekhaya wayeganga angithi washona omunye wayenesikhwama kodwa wasimosha leso sikhwama ngithi wasiphendula wagcina sekaganga njengoba basikhama ebusuku omunye ukuthi umkhulu owahamba wayothwala angithi omunye kunenhlambuluko zokuthi ubani wabulala ubani la ekhaya lezo zinto lezo manje ngale kwelamathwanga sokufika manje kwavaleka uyangithola ingako manje sebabuyela ukuthi manje sibahlambulule kulamacala abawayenza bebasaphila angithi lethothi nemisamo la ekhaya iphenduliwe khona bahamba abaphendula imisamo la ekhaya manje ungena ngale abasakhona ungena sebababuyisela emuva ukuthi nahamba nemoshile nahamba nenzeni hambani nolungisa manje ingako sebabuya kithi manje ukuthi manje bazocela ini inhlambuluko hayi ukuthi bathwaselwe jasi bahlambulule engake esikhathini esiningi umntana kaNkulunkulu mekafika wona uthi uhlambulula ikhehla noma uhlambulula isakwazi once wahlambuluka lo muntu sekanyamalele soqhamuka enye usubekazele inhlambuluko ukuthi azokwazi and futhi enye into le mimoya ela imimoya yokuthi sesiqhele kakhulu esintwini siqhelile manje emsamo angithi sathatha ireligion angithi manje sokuyimimoya esibuyisela emsamo sokuyimimoya manje esibuyisela esikweni angithi uthi manje sazi isiko engako noma ufika uhlola siqala emsamo ukuthi umsamo ume kanjani ekhaya wakabani uzalwa ubani azalwa ubani azange ngishada azange kwenzela manje ile mimoya le esibuyisela kuphi esintwini kusho ukuthi mohlambulula umuntu uhlambulula nomsamo engako manje bese sokubhula kuthiwa manje umsamo wakini uphendukile umsamo wakini unjani umsamo imimoya yokuhlambulula ukuthi kumele kuhlambuluke imimoya uze kuhlambuluke nomsamo uzokwazi ukuthi kulunge ini amakhaya. Kusho ukuthi yonke into oyenzayo it will always be connected to umsamo wasekhaya. That's why umsamo wasekhaya kumele ukuthi uphile in order for izinto zakho ukuthi zikwazi ukuthi nobambise ngokwekhala zamantunga yes. Hey Mkhulu kukhona into la eyenzakalayo eyenzwa imindeni yethu. Nginomntwana nomuntu ongazange ngishade. Nginomntwana nomuntu ongazange nje akhiphe ngisho ikhimbi. Utholeke sekuyahanjwa ke kiwa kule imbumbulu lezi ke sifike zithi hayi umntwana uhlushwa idlozi la kabo baba. Nami ke mama ndini ngihambe ngiqubuleke umntwana ngiyomthwasisa idlozi le boyfriend. Kubi la ngaphandle Mkhulu. Leyo ngicela ukuyisa abantu ngoba indaba yomsamo into enzima kakhulu. Leyo nto nagogo engabe besinesikhathi besojula ngayo ibuhlungu leyo nto and nathi futhi abalaphi asikhuluma iqiniso nathi abalaphi asikhuluma iqiniso sesithi mesihlola sihlole ngesiso ngokulamba kwesinye isikhathi asikhona ukujula angithi asikhoni ukujula manje lapho nagogo into ebuhlungu ukuthi okokuqala if umuntu ongazange azakhiphele next loyo muntu akakwazi
akakhulisanga akayizanga nengisokuqala nje unecala kimi angithi akavelanga unecala nje okokuqala ngoba kwayena noma aphila emhlabeni aphila athi uzokubona njengengane kumele ame ngaphandle egeyitini akamele ekhoneni ngoba la ekhaya akaziwa angithi manje akakwazi ukuthi umntana angaphuma ayothwasela umuntu ongaziwa la ekhaya so kufana nokuthi manje lo muntu uthwasela umdliwa ngoba kunaledlozi liwumdliwa ingakho ukuthi esikhathini esiningi abantwana babantu mebathwasa uthwasa into zakhe zibe sihlangahlangane okugcina kuyahlupheka eqaleni because uhlanganisa izinto okungamelanga zezihlangane and kokunye futhi engathi ngakhuluma nabo mama ukuthi abake babe neqiniso einganeni zabo if ufuna ingane yakhe ukuthi iphumelele ngoba kubhlungu nagogo ukuthi ukhulisa umntwana la umfake ematheshari umfake zonke indawo angene ema university mase kaphuma mokumele asebenze agcina sekabhema inyawo ayibona leyo nto abhiya agcina manje sekahlala kuphi etshwaleni indaba yani esibonga ukuthi abazali abanayo leyo iqiniso and khona abanye abazali abazongena nangaphandle kokuthi wena gogo loyo muntu uhlala le ngihlale nawe senze fight and set ngixolise ngalelo gama hlale nawe size siguge bese ke sokuthiwa hayi ungena umoya wakho kwakho akukulobolanga ngenzanga nento akakwazi umntana wakho ukuthi athwasele imoya neyivi nomsebenzi wasekhaya kumele angaze afike athelwe ngenyongo because akaziwa ngona nje ukugobela noma umuntu lomsizayo kumele amhlambulule amgeze lelo imimoya yakhe abobaba wakhe bese kusikamgeza aphakamise imimoya yakhe abomalume kube yiyo le manje ephakamayo labo abakhabo baba abamfunayo bazongena phansi kamalume because bayazi ukuthi banecala manje konke lokho akwenzeke nakho imbumbulu mkhulu like mkhulu ngicela ukhulume nabantu abahambile bayothwasa ne kulungisiwe ekhaya kukhishiwe imali ubuyile wazothwasa wabuya kwathengwa lokuthengwayo kwamoshwa imali abasebenzi labantu abayikho abantu ababalaphayo indumba zize zibe ne-spider web ngoba kungeni lutho ngicela u-advise umuntu ohambile wayothwasa kodwa kwenzakala next ukuthi yini le ekumele ukuthi ayenze asukume lahleli khona ahambe asukumele impilo ahamba yobuza ukuthi kwenze njani yini like ngicela ukuthi uadvise nje umuntu okuleyo situation yabona leyo inkinga iproblem yenkinga la engizoqala khona ibhlungu leyo nto nakho kodwa la engizoqala khona ukuthi abantwana babantu mebahambile bayothwasa babuya bangaphili ukuthi namanje bangaphili ukuthi yini inkinga okokuqala nje ngizoqala ngepride babuya babe nepride angithi abuye umuntu asitshela ukuthi ngenyanga mina ngaliphuza ngaliphalaza mina ngiyini angasahambi manje ayofuna usizo ngempilo yakhe angithi ngoba manje yena usewunyanga usewugobela useyini wena ngeke uzumtshele next angithi yena wangena ephehleni wagida wenza konke so noma uthi uza neadvice akayithathi advice but angakhuluma ukuthi uzoloka kutshela ukuthi mina ephehleni kwenze ukuthi mina ugobela wami uyabona ukuthi loyo muntu omile kule ndlela akafuni ukuya phambili uyayithola maybe ngaqala nje bazibuyise lapho ba-accept ukuthi ngihambile kwathi kwaba wrong manje sokumele ngisukume manje ngenze right okay le ngiyenzila yenzekanga awuthi ngibheke alternative you understand mengasukuma ngenze njani ufike i-advice uthola advice uhambe ngaleyo ndlela uzophila and then second la engizobuya khona ukuthi ayikho into engalungi ayikho nje into engalungi ukuthi ukwenzile lokho kwangayenzeka doesn't mean ukuthi idlozi lakho lihambile likushiye alikushiyanga just ukuthi liqhelile kuwe libheke wena ukuthi manje njengoba sobona kwenzakala kanje eziphi inyathelo ozozenza because kusho ukuthi manje mekabuya abona ukuthi akusebenzi kumele aqale manje ashintshe ngoba nje ngithi abantu ungahafocus kumlaphi oyiwani lakhe uzangoma kuphela angithi if ufuna ukulungisa impilo yakho awungene nalabo abamanzi abathandazi uhambe noma abantu abayi3 ubheke ukuthi labantu bebabhula into efanayo na and then ufuthola ukuthi kunento ecommon usho ukuthi yinkinga ulungise leyo nkinga leyo but ungahlali kakhulu ngapha emathambeni kakhulu because uzomislideka kakhulu ugcine sokwenzeka into eyiningi and bese kusuyadelay kanti ngabe boye kumthandazi bekazokubonisa ngenye indlela wenze ngenye indlela kuyafuneka ukuthi umntana kaNkuluNkulu mekabuyile bantwana bedlozi
sobuyile ubonile ukuthi izinto asisebenzi uthwasile ngale uyikhiphile imali but manje sokuma manje uyithintithe le ayisafuni igobela ayisafuni mawakhe ayisafuni ibani seyifuna wena okokuqala into engiyaye ngitshela abantu ukuthi okokuqala kumele wazi ukuthi ufunani empilweni ngoba abanye abantu bayaphila noma bayangena ethwaseni but angana purpose life ngiyakhohlwa ngiyaxolisa ukukhuluma kanje because yabona mawazi ukuthi ufunani empilweni noma kushisa kanjani uzosukuma but mongazi ukuthi ufunani uphila nje uzobe uhlale phansi uthi yonke into right but uyazi ukuthi ufunani empilweni 5 years from manje ufuna ukuzibona ukuphi angithi and then zihluphe then uzobona ukuthi njengoba uhlele kustakile kumele usukume uyolungisa and ukulungisa nakhona kuseseyinkinga ukuthi kumele uyothwasa futhi ungathola ukuthi kusela into encane kumele uhlambulule uthola ukuthi kusela into encane wena ubiza umuntu wrong wabiza umalume wabiza ugogo umuntu ophethe wena umalume thola umuntu achazele ukuthi hayi wena yenza kanje uyenze leyo nto ayikho into engalenzi nami ngangivalwa wena gogo ngivalwe ngigijima ngehlane ngithandaze ngenzeni babuye bangivale ngihambe ngiqhaqha because ngoba bengiyifuna le nto ukuthi mana kusimpilo yami mina ngifuna ukuya phambili ngagcina manje sengitholile indlela yokuphutshuka manje nabo abantwana bakaNkulunkulu abasukume yebo ubungoma bukhona obunyanga bukhona but into mengakusebenzeli useless. Okay Mkhulu ngiyabonga ngaloko amazwi wokululamisa abantu abahlela balahla ithemba. Bengicela ke ukubuza ukuthi isithunywa sinalo igobongo? Cha. Mawumuntu owenza isithunywa igobongo alikho. Yazi le ndaba yegobongo ngathi singayikhuluma gogo. Ngiyezwa abantu bahlale bakhuluma ngegobongo. Abazi ukuthi igobongo lidla ngokwenza njani. Igobongo nokuthi igobongo yini. Ake siqale la igobongo wena gogo angeke ulidle umuntu njengoba nginje. Angiguli. Angithi izinto zami iqhaqhekile. Bese ke sokufika umuntu athi Mkhulu kumele udle igobongo or nawe udle igobongo awuguli. Igobongo lidla ngokugula. Ngoba igobongo lenzelweni ukuthi idlozi kumele ikuncela umzimba wehla umzimba ugula bathi uguliswa isimo semimoya yabantu abadala and then umiselwa igobongo ngithi ukuthi manje kudle abantu abadala bangadli wena igazi yiko bathi ukudla kwabantu abadala oyigobongo ngithi olidla mawugula and secondly igobongo doesn't mean ukuthi igobongo lo muntu omoya wonke umuntu la emhlabeni ophilayo kumele andlule egobongweni wonke umuntu that is why imizi eminye imizi bayenza umsebenzi kuba negobongo igobongo gogo kwesithu igobongo insipho egeza idlozi because lapha kunemithi yenhlanhla angithi insipho egeza idlozi manje wonke umuntu kumele alidle igobongo andlule kuze manje kuzokhanya ini inhlanhla yakho ngoba lemithi esiyikhandayo lemhlophe imithi yakhona eminye iyangena egobongweni and then okwesibili kunegobongo lobuntwana khona umntwana ukuthi kuthothi la ekhaya bodliwa amagobongo yayekwa leyo nto leyo umntwana akhule adliwe idlozi yana sithela yanceya inciphe emzimbeni aphele bese kusokuthiwa no lo muntu kumele amiselwe igobongo lobuntwana ngithi adle igobongo manje ngabantu ngathi bangal-understand igobongo lenzani isithunywa gogo asinagobongo alikho igobongo lesithunywa. Usaselapha ebuntwaneni Mkhulu futhi what is the difference between umuntu ozalwe embethe nozalwe embethwe? Ngoba mina ngangayazi ukuthi khona umehluko. Khona umuntu ozale embethwe nomuntu ozale embethe. Umehluko lapho yini Mkhulu? Leyo nto ishaya inyanga eningi. Ishaya abalaphi abaningi. Wena gogo. Thingibeke kanje. Khona umuntu ozale embethe. Khona umuntu ozale embethwe. Yes. Khona umuntu onqwambile. Ozale ngomnqwambi. Yes. Kodwa manje sizokhuluma ngalo ozalwe embethe nalo ombethwe. Umuntu ozale embethe angithi embethe yini ingubo. Okumele imbulwe kuphi ekhaya. Ngokwesiko lakubo. And abantu abayeke uyombula ingubo zabo inyangeni. Abayeke abantu ukuhambisa inhlanhla zabo ayothengisa amadlo zabo. Angeke uzulenza isiko la kaNhlapho kaHlongwane. Angeke uzombula ingubo yakho la ekhaya. Ayenziwa leyo nto abantu abayeke ukuyombula ingubo einyangeni ayikho leyo nto basuke ingubo imbulwa kini kaza khabo mama noma khabo malume. No right umuntu ozale embethe wena gogo ingubo. And then umuntu ozala embethwe angithi loyo muntu umbethwe yini idalwa
umbethwe ikhehla nisalikwazi I understand lo umbethwe abantu manje abamnikeza isimo samandla womsebenzi uthi siyimbethe lengane ukuthi manje izohamba bese seyivusa noma yamkela isikhwama sethu I understand umbethwe loyo muntu ilo muntu lo ofuna yena ke uyilokhuza ubambula kuphi labantu empophomeni akabambule ekhaya ukuthi manje laqala khona ubambule empophomeni ingako kuyaye kufuneka ingubo emhlophe angithi omngena empophomeni usuke sombula manje le idalwa ezikwembethe lapha empophomeni uyihlambulule phezu isimo sempophomo bese ke seziyambuleka bese komuntu yaqala manje usho ngelimi iyaqala manje impilo yakho iyaqhaqheka khosi labantu sebambulekile kuphi empophomeni kodwa kunosiko lakhona qala before uyofika empophomeni ukuze kuzombuleka labantu manje ingubo gogo uyimbula ekhaya ingubo yasekhaya ngosiko lasekhaya umbethe umntana ombethe loyo umbethwe njalo isimo salabantu abakuwe okumele uyobambula kuphi empophomeni benkaba yebo yakini izithunywa zakho onkulunkulu bakho alright ke mkhulu ngicela ukhulume nomuntu osendleleni yokuthi ufuna ukucleanser nomuntu osekacleansile ukuthi yini into ekumele ukuthi umuntu osekacleansile ayenze leya ngubo leyo iphakamisile ihlale wardrobeini angazi iphuma makwenze njani ngicela nje ukhulume nabantu ngoba as healers uzohamba ugeza umuntu unesipho uyasibona seqhakaza sihle ayithi maqeda last day yakhe third day ye cleansing impahla lezo ayiwomise elayinini abese ke ifake wardrobeini and then sekuphuma ke indaba zokuthi hayi lapha bangenzelanga kahle ngoba kukhona lento kuthiwe umvalile wangibonela ngoba washo ungivalile akusebenzi ngicela ukhulume namavila namhlanje mkhulu ngiyaxolisa if ngi-offenda umuntu kodwa kukhona abantu abasuke emakubo because of uqhutshwa inkinga acabanga ukuthi masekaqedele 3 days of cleansing Monday yakhona inkinga azobe iphelile uyobebizwe ema-interviewini uzobebizwe emsebenzini kodwa umuntu wakhona wageza sagcina ukumthandazisa ngalelanga lesi-3 ngicela ukhulume nabantu abathanda ama-miracles ukuthi isithunywa mawunaso sagezwa ngalela langa lesi-3 lakho elokuphakamisa lesalukazi nezimpahla ezimhlophe yini ekumele uyenze ukuthi uyiqhube wena because they've got this perception yokuthi umuntu omlaphayo they have to be 99% amncede yena afaki 1%. Bengicela ukuthi ukukhulume nalabo bantu mkhulu impahla ngiyayibona sema-wardrobeini ihleli asebenzi ekumele ukuthi zisebenze. Okokuqala into engizoyisho phezu kwabantu abasahlushwa imimoya abantu mebasahlushwa imimoya okusamele bayilungise noma into zabo ihlangahlangene engizocela ukuthi uma umuntu mekaqala athi uyasukuma uyolungisela impilo yakhe azi ukuthi lento kuyomele abe nepatient akwazi ukulinda akwazi ukubekezela lezi zinto eziyi3 angithi abe nalezo zinto and then akwazi futhi ukuthi nokuxhumana nomelaphi wakhe angithi phezisimo salabantu wena gogo abahlenzile babeka sinenkinga nami nginakuba neproblem abantu khosi okay sinqale la ukuthi bantwana bakaNkulunkulu abona idlozi nesithunywa baye bathi idlozi isithutha akusisithuthi idlozi lo muntu othi idlozi isithutha akazi next labantu ama-intelligence ama-CIA labantu bazi into eyicabangayo understand bazi into ozoyenza ungakayenzi understand sebayazi ukuthi lo muntu ngo2015 uzoyenzana understand 2028 uzoyenza wena ukayazi le and labantu bayakubona if wenza into ngoba ufuna umsebenzi inzuzo manje into engizocala ukutshela nje abantwana bakaNkulunkulu ukuthi okokuqala moqala manje ukuthi sokhathele ukuphila ufuna ukulungisa into zakho
ungayi kumlaphi uthi ayoklenza isimo semimoya yakini akuphakamisele imimoya yakini ingukuthi ingqondo nenhliziyo yakhe ayikho lapho angithi wena ufuna umsebenzi awufuni lento le wena ufuna imali awufuni lento le wena ufuna iboyfriend awufuni lento le wena ufuna ini because lezi zinto ozifunayo eseceleni angeke uyithole angithi ngoba manje lo muntu osemva kwakho mekaphakama uzothi lo muntu uyenza ngoba ufuna imali bese ke sebayayivala kakhulu. And then second thing, if ufika uzokhulekizwa thi sithi sahamba sohlenza mokuthiwa guqa thandaza ziphe leyo effort khipha ngaphakathi izwi lakho khosi umemeze wena uzwakale ivoice yakho khosi mina mengihamba na ngumphelezeli kuwe angithi but umuntu onenkinga kuwe and umuntu omele uxhumane nabantu bakho kuwe ukuze mina ngikwazi ukuthi ngixhumanisene nabantu bakho ngikwazi ukubalalela kumele wena ubamemeze khosi ngofika endaweni ukuthiwa thandaza bese kusuyathula angeke aresponde lo muntu oseduze kwakho naye uzothula. And then secondly mozothatha ingubo zabantu abadala ahlale odrophini iyo futhi lento ehambe ilokhuze ishaya abantwana bomoya ingakho ngihambe ngibatshela ukuthi yabona mongakabi ready yeka linda understand until uzobe ready ungalungisi because ufuna izinto eziso manje sengisho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu pheke isimo sendlela la yithi itering thina siyitering nje wasiphila la angithi idlozi salenzela besilibheka thina ukuthi director kanjani lona idlozi nethunywa ukukusupporta nokubooster kulento okuyo bangabe yakubona ukuthi ne-effort ayihamba lento bazohambe babooste but bo relax uzo-relax bese ke sesihambe iqala ke njengobusho sesithuke kakhulu ungivalile ubani ungivalile akasebenzi kanti umuntu ozibulalayo uwe ngokurelax akumelanga urelax mina manguklenza ngithi funa inkonzo ngoba abantu ngiyabatshela ngiklenza ngoba isithunywa ngiyasibona siphakamile ngithi thola inkonzo ke manje uzokhonza kuyo noma uyivakashele leyo nkonzo lo muntu azokwazi ukuthi ajabule phe kwakho bese kumuntu mina inkonzo ngiyayitswafa Mkhulu mina manje ngizosiza so ngicela ukuthi Mkhulu I hope ukuthi bakuzwile ngoba they make a life of a person or a healer very difficult because I cannot pray on your behalf. Abantu bakini the moment you pray and then ulogo uthandaza ujula uphakamisa lo muntu wakho so the moment you don't want to do that and you are watching me pray and then ngijule mina ngisuke ngijulela abantu laba engisebenza ngabo ukuthi bangitshela indaba ngithi injalo nalapho and then eyithunyweni Mkhulu kuba khona amaladi esisazoba netopic yawo nje on its own amaladi lawa wokuthi uma uqeda uklenza ukukhaleka isimo sokuthi kumele ayenze iladi lokuphaka emfuleni umuntu ngicela ukhulume nomuntu oqalayo ukwenza iladi osekaza namapiyera because uzwe ukuthiwa awadliwa umuntu asilethele ipiyera elibolile nebanana elimnyama namasweet amasmoothie say5 and then they expect in return ukuthi labantu bakubo babaphe izinto ezidlula amandla lawa wena ieffort oyifakayo unokuthi umuntu Mkhulu uqala ukumsebenza kuthiwe kukhaleleka isimo seladi explainele ukuthi iladi kumele libe colorful kumele libe lihle ngoba lo gogo lona uhamba neinzuzo uhamba nabantwana uhamba you know the works. I want you to speak to people that expect a lot from ebantwini abadala but the effort that they put in is next to nothing. Umuntu uthi makaze azoyenza iladi aqhamukele namabhanana abolile because of uyazi ukuthi angeke adliwe umuntu azashwa athi angeke ezidliwe umuntu nyoyilahlela. Ngicela imbeko apho uke ukhulume nabantu abanjalo ngoba thina abantu abalaphayo siphiwa amagama amabi kanti umuntu izinto ieffort ayifakayo yena. Ngicela ukhulume nabantu abazana amabhanana abolile lati. Amabhanana abolile. Yes, aphutshukayo uthi uyambekisa lapha Mkhulu livele livuleke. Yazi into engizoyitshela abantwana bakaNkulunkulu. Ukhuluma nje iqiniso. Okokuqala le mali onayo isetshenzwa yilabantu akusuwe.
akusokuhlakanipha kwakho lo muntu ngoba acela lento ayicelayo ukuthi okay songihlambululile manje ngicela ungenzele into eso so kumele kuphume kuwe manje effort kuwe angithi because okokuqala kumele uyithande uthande nemimoya kuwe angithi uyihloniphe uhloniphe nale mimoya kuwe so that nayo le mimoya izokwazi ukukuthanda ikuhloniphe angithi sokubuyela kule nkulumo ebesiyikhuluma le uyokwenza nje yokuthandaza nje ukuthi ngifuna ukulungisa ngoba abantu laba bomoya ukuthi ababoni ababoni yazi ilokhuza ithunywa mosobona sohlambulukile sobona angazi noma yimi kuphela ubona ngale ndlela bayeza isimo salabantu mobeka izinto bayasondela bayibuke lento ukuthi okokuqala babheka inhliziyo yakho ngaphakathi uguqile wona lathina siyathandaza bona babheka manje ingaphakathi lakho ingakho ubona isithunywa khokho mesingakhuluma nje iqiniso asiphakamiswa noma ubani isithunywa asithintwa noma ubani sisukume ingakho ubona manje bagijimela inama shortcut bagijimela izizwe because siyabahlula isithunywa ingakho uza manje sebakhuluma ngegobongo isithunywa sithanda sifuna umuntu oyithandayo ngoba naso siyayithanda isithunywa siclean so manje nawe wenza into kumele uyenze from ngaphakathi kuwe ngoba mebakuphile le more into yakho icolorful lento ifana nokuthi mebathi kumele wenze itiye wona khokho umsebenzi bese kusothi hayi mina nginamali ubalise bese kusofuna une 5000 ufuna uspenda 500 rand wena but end of the day u-expectela ukuthi labantu baqhaqhela izinto bakupha umsebenzi bayenzeni leyo nto leminto uvala izandla uzivala wena neminto uyawena lamabhanana lawa owashoyo wona gogo usukuzivala wena khosi lesithunywa sakho siyadikibala mesidikibala leyo nto boyoyenza yakhanseleka ayisaregister manje lapha emsamo isaregister kulo muntu khosi uye wena nje kufana nokuthi uyolahlela kuye manje ngathi abantwana bakaNkuluNkulu kungathiwa mokuthiwa yenza ilathi khosi ilathi limbaluleke kakhulu especially lasemfuleni libaluleke kakhulu abantu abaningi abazi mina uguqe emfuleni wenza ilathi uphaka lapha emfuleni uphakela isimo sempilo yakho ukuthi nayo impilo yakho iqhaqheke. Hayi ngiyabonga Mkhulu I hope ukuthi bayezwa abantu ngoba hey uthi umuntu makabeke beka awukhiphi iplastic la kaMkhozi li1 linama smoothie sayithu uyayibona into wenzela akanandaba wenzela ukudlulisa ngisase lapho sinabantu abathi hayi mina angiyifundi lento ngiyenzela ukudlulisa ngicela ukukhulume nalabo futhi abomadlulisa ukuthi udlulisa wenza udlulisana yabona mengabeka ngaleyo ndlela mongabheka bona laba bathi sadlulisa impilo zabo akukho la ziyakhona zivalekile yabona ukudlulisa gogo ayikho into yokudlulisa and khona nalento abanokuyikhuluma ukuthi ayithwasa nje udlulisa maqedwe ukuthwasa kuzoba right akusiwo wonke umuntu okumele athwase yebo khona umuntu okumele athwasele ifamily